Goko ni kwa Kikuyu podcast. Guys, ni kunyitanite. Moses Kuria ila ethini wa interview mwe kuria wakogi. Kwina maudu ala confessire. Na maudu maya ni mogwenda tore, tondu maudu maya ni mekurehe bara nene kuria kwa UDA. Number 1, Moses Kuria said, mudu wetu Kindiki ndagateithia Ruto thini wa githurano kia mwaka wa 22. Moses Kuria confessed Rigathi wa Gachagua niye ara control Kirima na araugire wega thini Mount Kenya region kwina ambunge magathuro na DCP. Arorio kiuria giki gatagati ka Oburu Odinga na Kithure Kindiki no ugateithia Ruto. Moses Kuria arauga Oburu Odinga an advantage ya numbers. So agikoma karata of numbers, definitely Ruto agathie mwena wa Oburu. And in every election, it's about tyranny of numbers. Do you have numbers? Yes. If you have, kou nekuo mathiaga. So Oburu has the advantage of numbers. Akauga Kindiki dena numbers. Now in terms of literature, Kindiki esawa. Literature nereko. I think ni ya Kindiki aotaga kwaria. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Bwekese. I think modu tamasho turugiro aga phrase gaga ni fire si fire. Nega phrase ga trendete na jana muno, ni noma si noma, nega phrase nako ga trendete na jana muno. So in terms ya kwaria, Kindiki Moses Kuria akauga sawa. No, in terms of numbers, akauga Kithure Kindiki dena numbers na oguo mwena wa ODM ule togoretio ni Oburu Odinga ni moyo guo na nikio maretia power. Moses Kuria oho thini wa interview na hithori akauga atiriri ati mundu gwitwa Rigathi wa Gachagua ni mateithanagia muno nake, ni mangiahotire gubanga mibango. The same thing Moses Kuria augire in the previous interview, ni araugire ati Rigathi wa Gachagua ni mabangana ke mibango agikomenda position thini wa kindu fulani kana handu fulani, ni mabaga gucemania na Rigathi wa Gachagua maka discuss, then magathi face Ruto na undu ucio ugathi through no uria ho thaici So Moses Kuria has confessed Kithure Kindiki is weak. Kithure Kindiki ona magithi hare thini wa irefaine Ruto ona ndakamuroraga. Na Moses Kuria kahithuria kauga neno ni thirie mwendito muno aruta kwa mwena wa Ruto ati kuria guothe ODM mena support hekone kuria Kisumu na kuria kungi. Moses Kuria kauga atiriri chief campaigner wao ni chief campaigner ni Rigathi wa Gachagua. Neki haria hothe mathi marugama ni wa Munyoro Gachagua. So ati Gachagua agikana ko ballot-ini ni advantage kwe Ruto. No Gachagua anako atari ballot-ini Ruto kuisha. Moses Kuria has confessed. We kede mwikire video no, it's an audio. Kede mwikire video to dikire dikena raisisho, kede mwikire tu audio ya Moses Kuria akiaria. Kende subscribe thini wa channel no ya Kikuyu podcast, uko niko gorehira maudu tamaya ore marekika thini wa bũrũri wa Kenya. Eno audio ya Moses Kuria. Hena anataka power na fireman. Utatio cio gutukinyia. Nataka power na fireman ri. Yo jara gyo gwede kerehera mathina maingi muno. Aria tu. Ni gore katige kori. Aria tu. Uri. Ni de maudu mete kade tukuru. Mweta go literature. Ojogeta mathabu. Yes. Kogo umwera vivo ni literature, ojogera mathabu. Wa mathabu ni uriko? Mathabu ni power. Ni power. Yes. Ekete mathabu. Ne amenya weakness ya mwono yoke. Okay. Tondu riu wa Munyoro netcokirie thianini. Yes. Riu twajie gwika atia. No wa mwe gociro ta muru. Kogo power man amenya guku twina wonje witu, twina wathe. Kogo ri fire si fire ala favor ni literature ti mathabu. Na ke power man ri ekete mathabu. No gutire mundu ucio. Othe ni beti. No ekarea ni kichwa. Ona te guthimwe na uriku. Ndarora uguo ri gutire wega. Wa eri. Ati. Hai gutire wega. Aya.
Ndeciregia no ukwenda ukweli kana kazi ni ya ukweli. Ni ngwenda ukweli tigana kazi. Tigana kazi. Hatiri wega. Hatiri wega. Haya tu power create Mr. Power. Tunataka power. Tayari kwa last weekend tulikuwa na president kule weta Uyoma. Homecoming ya my good brother, my young brother Dereto nake. PS wa health. Weta Ouma Oluka. Damarora ali kona it is not really mathing. Math is not mathing. The math is not mathing. Adocio mena uko. Gutire mahano guo. Matire mara. Agure kila moyo nete matire tekashagua. Oguo tu nugo moyo. Matire no mendete. No me broad, me thini wa broad base. Audiri kure mari. Na matire no mendete, moyo matire tekashagua. No mamenete tekashagua. Piu. Oguo tu. Kaida guthaitha. So uri ongi guka hau no ma. Ndiwe ura wathi. Chief campaigner wa William Ruto Nyanza na Western kugwa giti guothe. Kwa kuria mwena ucio wa West Pokot na Coast na North East chief campaign ita kule gathe wakacagua as long as yeho magokera mahingitwo maitho guys on this I agree with Moses Kuria. Moses Kuria is very genuine na ocio ni uo oma uri wikwo so koguo Kuria base cia ODM their problem is Gachagua uko thini wa ballot hamatika mwikia kura. What if Gachagua akoda thini wa ballot? Either deputy, either presidential candidate, can deputy president. What does it tell you? Maikiria united opposition kura. So what does it tell you again? It tells you again, adua no mego clear legatho wa Gachagua kuma magotine. Igetha monekana legatho wa Gachagua no akarugama. They will make sure Gachagua ni mamukiria kuma magotini because adwana Kuria no Moses Kuria kiuga o matienda Gachagua na handu mona Gachagua matika mukiria kura. So what will they do? They must clear legatha Gachagua igetha Gachagua akarugama igetha ndakana ikirio kura. Gachagua nake ithe ndamenya uguo. So what will he do? He will step aside because adui ni mjamo, adui ni kasongo, adui ni must go. He will step aside mekire andu angi hau uguo igetha ithie through because kadi ya andu angi either Matiang'i Kalonzo ikoro uguo na acio angi I tell you itakula kila mari the whole of Kenya it will cut across Kenya othe iyo kadi it will cut across na ni Moses Kuria ni wa kore kwa Ruto na roka kuhithoria maundu macio no nakeigua mundu gwetwo Oburu na mundu gwetwo Soprano man gutire undu mangiteithia naguo Ruto. Moses Kuria is admitting. He is admitting. Aya ndua guti mundu magateithia. Guti undu mangiteithia naguo Ruto. Awawire. Because number 1. Kindiki ndena numbers. Moses Kuria is agreeing. Ndena numbers. Kindiki. Na Mount Kenya ni agree ne thiete. Number 2 Oburu. Ne power si power. Ni noma si noma. Oburu kwisha. Oburu alauge mwangalia age number 1 weka mawe number 2 kweko gina guthoma written speech higona mara na UDA LDM meeting ni thina hai ocio ni akamuteithia so in short Moses Kuria araga Ruto no athaki outside the box agathakate outside the box no kudena ka feeling denako. I know this is politics and I normally tell you be ready for anything in politics. Nikedera feel Moses Kuria no aroge mwena wa one term next year. I feel it. Kuna ka feeling niko nako Moses Kuria no akaroga one term thini ogethurano next year. I have that feeling no akaroga mwena wa one term dena ka feeling ka denako kurigana uri araria dena ka feeling na me yako ni ahote karoga mwena wa one term kuna ka feeling niko nako. But anyway, let's wait. It's politics, and in politics, just wait for anything. Anything can happen in politics. Woko neko Kiko podcast. Mwani manyu na weko. Anyway, mrona atia. Thank you. God bless you guys.